Uyu munsi katurebere hamwe urutonde rw'amazina 30 amazina y'abana b'abahungu ariko amazina atangizwa n'ingombajwi ya A. Ku mwanya wa 30 dufite izina Antero, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, ryanakomoka Finlandi, rikaba risobanuye intwari. Antero. Ku mwanya wa 29 hari izina Ahzar, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umunyabwenge. Azar. Naho ku mwanya wa 28 dufite izina Atam, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye impano y'Imana. Ku mwanya wa 27 hari izina Atav, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ubumenyi bw'Imana. Ku mwanya wa 26 dufite izina Aston, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Ku mwanya wa 25 hari izina Avi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye data. Naho ku mwanya wa 24 dufite izina Andi, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye gukomera. Ku mwanya wa 23 dufite izina Abner cyangwa se Abna, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye se w'urumuri. Naho ku mwanya wa 22 dufite izina Amir, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye igikomangoma. Dukomereje ku mwanya wa 21 aho tubona izina Ambi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye udapfa. Ku mwanya wa 20 dufite izina Eiko cyangwa se Aiko, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buyapani, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye amarangamutima ariko meza. Ku mwanya wa 19 hari izina Asher cyangwa se Asha, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye uw'umugisha. Ku mwanya wa 18 dufite izina Arvo, ni izina ry'abahungu rikomoka muri Finlandi, rikaba risobanuye agaciro. Ku mwanya wa 17 turahabona izina Amori, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Gifaransa, rikaba risobanuye imbaraga z'urugo. Naho ku mwanya wa 16 turahabona izina Ardo, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Butaliyani, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 15 hari izina Axel, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye se w'amahoro yanjye cyangwa se data niwe mahoro yanjye. Ku mwanya wa 14 hari izina Anbu, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umugwaneza. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho tubona izina Ayan, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye amahirwe meza. Ku mwanya wa 12 dufite izina Arbi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baratini, rikaba risobanuye umucyo. Ku mwanya wa 11 dufite izina Aero, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uwashyizwe hejuru. Naho ku mwanya wa 10 turabona izina Arden, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Cyongereza, ryanakomoka mu Budage, rikaba risobanuye inshuti y'umunyabwenge. Ku mwanya wa 9 dufite izina Arlen, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umurwanyi. Dukomereje ku mwanya wa 8 turabona izina Adrar, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye imbaraga. Naho ku mwanya wa 7 dufite izina Avier, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo Imana ni data. Ku mwanya wa 5 turabona izina Aditi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umutekano. Naho ku mwanya wa 4 dufite izina Adi, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Baratini,
rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo turabona izina Abirad, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye intwari cyangwa se ufite umutima ukomeye. Ku mwanya wa kabiri turabona izina Ararik, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi. Naho ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu rw'amazina y'abahungu atangizwa na A. Ku mwanya wa mbere dufite izina Akshen, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umunyabwenge. Kadukomereze ku mazina 30 wakwita umwana w'umukobwa, amazina atangizwa na A. Ku mwanya wa 30 dufite izina Anahi, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye ururabo rwiza cyangwa se ubwiza bw'ururabo. Naho ku mwanya wa 29 dufite izina Anja, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umugwaneza. Ku mwanya wa 28 dufite izina Aviva, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye isoko. Dukomereje ku mwanya wa 27 aho tubona izina Astrid, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Norvege, rikaba risobanuye umwiza w'Imana. Ku mwanya wa 26 turabona izina Avery, ni izina ry'abakobwa rishobora no guhabwa abahungu, rikomoka mu Cyongereza ryakomoka no mu Gifaransa, rikaba risobanuye umuyobozi. Naho ku mwanya wa 25 hari izina Agi, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ibyiza. Dukomereje ku mwanya wa 24 aho tubona izina Anuk, ni izina ry'abahungu rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye imbabazi. Ku mwanya wa 23 hari izina Anayere, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa, rikaba risobanuye impuhwe. Naho ku mwanya wa 22 hari izina Andi, ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye gukomera. Dukomereje ku mwanya wa 21 aho tubona izina Ayana, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Afurika, ryanakomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ubwiza bw'ururabo. Ku mwanya wa 20 hari izina Ayere, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa aho risobanuye urumuri, ryanakomoka mu Budage bwa kera aho ryasobanura umunyacyubahiro. Ku mwanya wa 19 hari izina Anjali, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ituro ry'Imana. Naho ku mwanya wa 18 dufite izina Antea, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ururabo. Dukomereje ku mwanya wa 17 aho tubona izina Abira, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye umurinzi. Naho ku mwanya wa 16 hari izina Aitana, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye icyubahiro. Ku mwanya wa 15 hari izina Abriel, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa, rikaba risobanuye uwatoranyijwe. Kadukomereze ku mwanya wa 14 aho tubona izina Arina, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, ryanakomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye amahoro. Naho ku mwanya wa 13 dufite izina Amoha, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye urukundo. Ku mwanya wa 12 turabona izina Arinia, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Thailand, rikaba risobanuye umukobwa w'umunyabwenge. Ku mwanya wa 11 dufite izina Atia, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye impano y'Imana. Naho ku mwanya wa 10 hari izina Amvi, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye ubumenyi bw'Imana cyangwa se ubwenge bw'Imana. Kadukomereze ku mwanya wa 9 aho tubona izina Arvi, ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Budage,
rikaba risobanuye inshuti. Naho ku mwanya wa 8 dufite izina Armelle, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Gifaransa, rikaba risobanuye igikomangomakazi. Ku mwanya wa 7 turahabona izina Adia, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baswahili, ryanakomoka mu Budage, rikaba risobanuye impano y'agaciro y'Imana. Ku mwanya wa 6 dufite izina 18, ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umunyabwenge. Naho ku mwanya wa 5 dufite izina Aira, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Turukiya, rikaba risobanuye urumuri rw'ukwezi. Ku mwanya wa 4 turabona izina Ariel, ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye intare y'Imana. Ku mwanya wa 3 tugana ku musozo turabona izina Adena, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 2 hari izina Aira, ni izina ry'abakobwa rikomoka muri Finland, ryanakomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye uw'umugisha. Ku mwanya wa mbere ari naho dusoreje urutonde rwacu hari izina Ahava, ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye urukundo. Wakoze cyane kubana natwe.